Biyag di tao. Hello! Agsasaro naman ang drama ti may sagot ita kada kayo. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Katitain day nga rodendanggan, ti part 34 compilation, di ti drama tayo. Biyag di tao. Mabalin ka di kagsarita ta, Charles. Anya ka diti pagsaritaan ta. May papanitian niya. Apay akanayon kamata na maladaw nga awid. Saan ka matasigod na kasta Ada ka di problema? Awan ti problema. Nagawis lang dagiti barkadak. Dakes ka din na makijami nga. Sigurado ka kadi iti dayta? Kitwen. Apay, ada pa nagduwa-duwam kanya? Agdamdamag akla ang Charles. Madlaw ko nga minadakkalan tinagbaliwam. Tila madmadlaw mo. Sige, ina ko niti kwarto. Kayat kon, tagina na. Kumusta kayon ka ni Charles? Kinatungtong mo ka din? Wen, mama. Kat, anya gay ti ko nana. Jack indiritso nga atap ko nga da babae na mama. Dinamag ko lang na da problema. Gaputa ka na yun amaladaw nga gawid. Kat, anya gay ti ko nana. Awan ka nung ti problema, mama. Alagan mo't ngamin nga aminan na nga da babae na. Anya ti rumbang nga ramidak, mama. Tinasayaat. Surutem iti papapanan na. Charles, kaano ka di asinaam ti live-in partner mo? Saan mo nasamot to nakabaulan nga isina? Di ka kumaganat, love. Tagtay-tay mingak lang. Diyak nga mo, no kasano arugyak nga ibagang agsina kamin. Diyak mo, no anya ti adda iti panuno ti asawak. Amangan no agdarom, no maamuan na nga adda babaek. Ay, matuktukan ako nga gururay iti panangisinam iti asawam. Basit pa panaganos. Basta ikarima sinaam Wen, kunak lang aruden. Mamati ka kumakanyak, love. Promise, sinaak ni Nelly. Marabihan ka kadimanan nga agawid inton malam. Pasensya kan, ngam, wen. Nagawis na kiti barkadak iso amarabyanak manen. Damag-damagat, Charles. Anya dayta? Ay ayatan nakpay ka di. Ne, anya mo tan aklase ti damag dayta? Payasan mo sumbatan. Amok, kan marik na kasana kun nga ay ayatan. Ada ka din kasukat ko di tapusom. Awan. Anya dayta, damdamag maya. Sige. Agyaman ak iti sungbat mo. Pudno gayam ti atap ko. Nga insukat na kon, Charles. Naglakalaang ti panangisukat mo kanyak. Anyat aramidem ditoy. Sinunod ka. Gaputa amok nga dan kasukat ko. Ngamti mo la kayat nga aklunan kanyak. Ket, anya ti kayat mo mapasama kita. Agdarom ka? Anyang agdarom? Anya ti maramidan na no saan mo nakayat? Ten may saan kayo ang nagkasar? Isungawan karbangan ng agdarom. Hoy, Nelly! Rumbang lang nga awatamon asaan na kan ngay ayatan ti asawam. Saan mo ngay kamat ti bagim kan kwa na? Kita amat ngamin ti tsura may ti tsurak. Mas dawak no nya ti kinayat kan ni Charles? Nailawanak lang kan kwa na, love. Ang sikat ti ay ayatek itan. Gaputa data ti agbagay. Wen, pudno. Da kayo ti agbagay. Gaputa agpada kayo iti ugali. Da kayo ti rumbang nga agkadway dya impyerno. Saan ka apagtatakunan, Charles? Napanag na ka akon, mama. Pudno nga da babae ni Charles. Iso akanayon amaladaw nga agawid. Anya ti planom ita, iha. Pumanawak, mama. Agabrodak. Itikas na. Nalaklakak ang makalipat. Anya, bye-bye amlatan ti asawam kan ti babae na itikas dyan nga inaramid da. Umadaywak laangan. Dayta ti wagas. Tapno makalipat ak. Anakan ka nga ron dayta anak. Kan agan-anad ka kumakanayon. Ni Apo Diyos ti mang tarabay kan ka.
Adak, tapno ala ko namin na badbadok. Nasayat man to pumanaw kan. Total, adamot ten na pintas anang isukatam kanya. Pasensya ka na. Ang mawanan ti maramida. Kaputa saan ako na naragsak iti denam. Saan ka madanagan? Ta saan ka akamatan? No saan ako nakayat? Saan ka matan akayat? Nasayat mat. Tapno saan ako naparigatan. Alang rod, irubwat kon, nagiti badbadok. Naimbag mata, ta pinalubusan na kati asawa, love. Awanan ti maramidan na. Amo nang aminin ajak ay ayatan. Kasano nga ruad, dito'y kan apartment ko nga agnaan. Siyempre, sa di no kumapay nga iti pag naadak. Ay na, siya kung ti kararagsakan na babae ita. Gaputa ka bukbukodan kan, Charles. Awanan kay nagaw ko kan ka. Oh, naimbag man ta nakaawag ka, Nelly anak. Kumusta ka matandita? Nasayatan ti kasasad ko dito'y mama. Nalipata kong ti panang luko kanyak ti asawak. Nasayat mat nga rod no kasta anak ko. Kayat kong ti agnaad dito'y mama. Kat no'y palubos ti apo. Kayat yung kading halaan kayo mat dito'y. Ha? Ay, nagsayatan no kasta iha. Awan ah! Kayat ko ti umay dita pagilian gayan mo. No kasta nga rod, aguray tayo iti umno a panawan. Patsyak adumtang tumatlaang day tagon daway. Ay, talaga gayam, nga kagumaan nga inagaw ni Charles iti asawa na, girl. Naamumat, no kasano ti panagayat ko kan ni Charles. Ay, mas dawakan ka. Nagpintas ka. Adda na talaga na trabaho. Apay ani Charles pay laangay nga addaanan iti asawa ti pinilim. Live-in partner na laang dayjay. Saan na ngayong kasal? Ay, nauray pay. Agdandan kasarlangan ti kurang kadakwada. Nagayat ka mo ta, saan ka di? Ay na, di mo man yakar ti saritaan kanya. Da kayo ka ni Charles ti topic. Namnamaak asika ti makaawat kanyak, takaru baka kat nga rod kan best friend ka, ngam saan mat gayam. Ay na, gaputadakas nga rutin naramid mo. Mamati ka iti karma? Ay, sana ka mamati iti dayta. Okay, baka muka. Napadasak nga minan dayta. Isu abalagan ka, girl. Gayam ka. Isu adyak kaya't ama isagmak ka. Nagsinada nga rodan iti asawa na. Iso mabalin ka di. Kidawak ti moral support mo para iti relasyon mi ni Charles. Baka muka. Total, di ka matpabagbagaan. Agawid aki di probinsya minton bigat, love. Ada si kaswak. Papaya bandak namin da papa kandag iti kakabsat ko. Apay ka no, love. Ada ka no pagtutungtungan mi nga kakabsat. Kat masapol ka nung ada kami amin. Kaano nga rati sangpat mo? Diyak pa'y maibag ka, love. Ngam numalpas adagos ti kunada pagsasaritaan mi. Agsubliak matla adagos. Okay, aganad ka nga rod. Hello, love? Kumusta, love? Saan kayo pa'y kadiyan alpasan nagtutungtong? Nalpasan, love. Iso nga gawid ak itaditan. Okay nga rod, love. Ay, mailiwakon kang ka. Anya? May salarabi nga awanak, kailiw na ko na dagos. Siyempre man among ka diya may sa oras lang adi ka makita. Kat kailiw kan. Bulaan nak manen. Agpay so ti bagbagak. Kailiw ko ti kinapintas mo. Alang nga roden, tagrubata kon. Urayan na kon, love. Ay, Charles! Nabuyam tinay padamag iti TV. Anya dajay, Dennis? Ada na disgrasya, Bas! Kat may sa tinaga ni Miles anang ko anakalugan iti Bas. Intaray da ka no di ospital. Anya? Anya pa ilang tararamidam. Sa dinong ospital tinangitarayan da ka ni Miles. Sumurot ka kanya. Mapantay di ospital nga imbagada anang niya panandakin ko ana. Ay na, grabe tinapasamang itigayam ko, Charles. Nagado at dahit itimuging kan rupa na.
Kasla saan mo tan mailasin nga iso ni Miles. Awan pa'y lapuot na. Nagkasang mo tan dahil napasama ka ni Miles. Ala, urayan ta na makapuoti gayam ko. Nagkutitiramay ni Miles. Nakariing San Dennis. Ay, wala nga pa iso Ay, aday ta, agmulagatan. Anya ka di tinapasama kanyak. Apay ang nagututin pero bagik. Nadisgrasya tiba sa nagluganan nyo, Miles. Tirupak. Apay ang naut-ut. Di mo igamanti adu-ada itirupam. Anya titsura kitan. Nadadaal ka din tirupak. Saan kumaday tati panunutem? Tinapatag, nakalasat ka. Anya pwede serbina nagkalasatag. Nunaladak matan. Manipod na gawid ta dito yung apartment ko. Saanan ang nagpakpakita ni Charles kanyak. Sana na pud na ti panagayat na ken ka. Gaputakas tanti rupam. Saan mo na nagaw-awid? Asino mat ngamin ti mangayat kanyak no kastuyak matan. No napud no ti panagayat na, urayan nga pa ti tsuram. Ayatan nakalata. Nakabirok siguro ni tinapimpintas nga misyak. Dahito yan ti Karmak, Dennis. Saan na day tati panunutem? Tinapatag ita. Amo mo, ano asino dagiti mangipatpatagkan ka. Kas kanyak, ada akla taagayam mo. Di ka pinanpanawan. Agyaman naglaunay gayam. Agyaman na gaputi pa na nga sa sikasum kanyak. Ay na, awan ang nyaman na gayam. Kasta, ti panangipatag ko kang ka. Kamaudyanan na, mama. Nakaumay kayo matlangan dito'y abroad. Dito'y tayon nga agnaad. Ay na, maragsa kanak-anak. Nagpintas gayam, dito'y ayan mo. Nagdakkel mat gayam to'y balaya paggigyanam. Adamat nga ta mabalin ko, asarkan dito'y at trabaho. Adamat siguro, mama. Ngam saan kayo nga agtrabaho? Agyan kayo langan dito'y balay. Nang ronakit masikuga kon. Anya? Ne, apay, nakiasawa ka kadimanan? When, mama, saan ko ngayon bagbaga kada kayo, ta surprise ko. Foreigner tinakiasawaak. Kat nakasingsing pat. Iso ti akin balay iti daytoy. Iso siguro akas di tinapasamak iti relasyon mi ka ni Charles. Tani dyan, tinay karya para kanyak. Maragsa kanak para kan kanak ko. Oray kas jay ti inararamid ni Charles kan ka. Adalat ta napintas, agasat nga agur-uray kan ka dito'y abroad. Ay na, adan to gaya man apukok. Nagsakit, Dennis. Nakitag tipos ni Charles. Adan sa balya ka dandan nana. Ala, saan ko man nga agsakit tinaka mo, girl? Dumteng tulat tamo ti karmana, Marik nakitan tinarik na idi ni Nelly. Idi inagaw ko kan kuana ni Charles. Inoy-uyaw ko pa'y idi. Gamita, siya kunti kas titilangan na ita. Ag-move on kan. Tinapatag, saan mo anapukaw ti trabaho? Adan tulat ta dumteng alalaki, amangayat kan ka itinapod no. Nga oray kas tati itsuram. Awanan day tay ti panunod ko. Aklo na kun nga awanan mangayat kanya, gapoy ti kas ti alangak. Dahito yun ti karmak nga ikarok tong palbiyag ko, Dennis. Basta agkid daw kalatan, iti pamakawan ti Diyos. Patsik, nga agbalin tumit lang ang naragsak ti biyag mo. Juan Dennis,
Aramatak langan tintad ti Diyos sa may kadwabiyag ko nga agserbi kan kuana. Mabit lang. Naimbag nga oras mo, Miles. Sino ka? Di na ka din mabigbig. Siya ni Charles. Ala, apay akas tamat ng titsuram. Ay, tinasayat. Sumra ka man, pay. Di taon nagtipagsaritaan ta. Anyat napasamakan ka. Apay akas ta tirupam. Nauram ka di, wanuan niya. Ti babaya kinadanak. Adan gayam sigud akadandan na. Ket idinamuan na nga adan sa bali akadandan na ti babae. Tinaimingan nak. Sinabuagan nak iti makauuram iti rupak. Iso nagbalitan na kastoy. Anya? Natilimot kiti. Agim sana na may subli ti langak. Nagpakita kan ka. Takayat ko tagkid daw iti pamakawan. Gaputa pinanawan ka di kasta tinapasamak kan ka. Pinanawan na kakadimot ng ti kadandan nam ita? Uwan, gaputa kastoyan ti tsurak. Kanay katak pa yan iti trabaho. Ay, awan kanya kung ti naramid mo. Napakawan kan. Kat timakunak, ni Nelly ti pagkidawam iti pamakawan. Awanan kontak ko ka ni Nelly. Ang damag kong adadan iti inana jabrod. Ket adan asawa ken anak na ijay. Kasta ka di. Ay, imbag pa'y nga rod ni Nelly Sigurado naragsak ti biyag na itan. Saan nakas kadataan ng pasakit idikan kwa na? Uwan nga rod. Ang pangasim. Awatan nakmanantag din nata, Miles. Mangrugita ko mamanan. Ay, lading itak, Charles. Nasaysaya at no agkanya-kanyatan. Dita ko man pakibiyangan titunggal may sa kadata. Ingkarik namin itibagik ajakon makirelasyon pa'y. Gan kang runaan ti amin. Ingkarik itibagik ajakon makisinnublian pa'y kan ka, Charles. Balot! Balot! Ada nagsardang alugan iti abay ko. Lakwa adagos iti balot. Balot! Inaman na balot, Manong. Nelly? Amonak? Sino ka? Siyak ni Charles, Nelly. Amo ka din akong mailasin. Gapo iti kastoy nga itsura ti rupak. Ala, sika ka din nagpaiso day ta, Charles. Apay, naan ano tarupam? Atidog asalay sayen, Nelly. Aywan gayam, iso ni Jan. Asawak. Kan dagiti talong anak me. Honey, iso ni Charles. Hello? Hi, sir. Naimbag ka pa'y, Nelly. Napintasan ti biyag mo. Makapapal ka. Maragsak nakparakan ka. Agyaman ak, Charles. Pakawanan na ko, ma. Gapo iti panang pasakit ko kan ka, edi. Awanan day jay. Nabayagan na nalipatak day ta. Isong awan problema. Alan, balkuta mong tibalot agat gatangag. Takanan minto ni Jabalay. Sige, ato yun, Sinobrak iti maysa, Nelly. Ala, thank you nga rod, ato'y matibayad ko. Kukwa mong tisukli. Ala, nagalo ti sukli na dahito It's okay. Kukwa mo, Charles. Sige, patuloyan min. Come on, honey. Let's go. Napandan. Anyan. Aya-ayak man ang tibagik.
Gapoy ti makit-kita kita akinaragsak ni Nelly. Nakapapal ni Nelly. Ti babae a pinasakitak. Gapoy ti pananglo ko kan panangisukat ko kan kuana idi. Ti babae a pinangnamnamak iti awan. Sayang ni Nelly. Nakasingsing pa ta babae. Nga pinaluspusak. Diyos ko, pakawanan na kumat. Nalakati mang pasakit iti padataw, ngam narigat hagapit iti bunga ti dakes nga aramid. Alang kagayam di tan tinagpatinggaan ti sabali manan napakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Kabsat Angelo. Isagsagot kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you and God bless! Biyag ti tao. Anak, sa di numanan ti papanam kat kasangsangput mo laeng. Apay ay alapdandak a pumanaw, mama. Adamat ni Manang Katrin a paborito yung nga anak. Iso asanda ko nakasapulan dito yung nga balay. Ay na, amom ka di no kasano ti panagdandanag ko. No kastangawan ka dito'y balay. Kalukwan mat day nga ibagbagayo, mama. Tikaw na yung kit di, makaangas kayo iti husto no awanak dito'y balay. Apay ay akasta ka anak ko. Awan ka kampik iti daytoy abalay, mama. Kang runaan ni papa. Ni Manang Katrin laang ti makitkita na. Iso laang tinasingpat para kan kuana. Ay, kasanumot ngamin. Naglaing ka amang sungsungbat iti amam. Idinto ta ni Manang mo kat saan nangararamidan ti kasta. Apay manaw ka manan iti balayo. Gapot na kay kayat ko no si katika duha, krani. Amumot akaguro da ka, nukas siya pumanaw ka iti rabi. Gamapay nga aramidin pa lang. Nasayat man kan santi aramidat. Tagidaksan da papakan ni mama. Atap mo lang day ta. Kuyugan nakman kit di. Sa di namanan. Sa dino pa'y kuma? Aginom Gusto ko man ti inom. Agawid ka langan. Nasaysayat pa eh. Okay. No saan nakakaduan? Siyak laang timapan. Kasano no dadaka sa mapasamak kan ka? Konsensyam daytan Anya ko mga iti serbim a boyfriend no saan nakakaduan. No saan ka lang ay ayatan. Nabayagan asininaan ka. Apay, agbabawi ka na nangaram kanya? Saan mat? Ngayon, idaw-dawat ko aka na yun. Asapay la kumatagbaliw kan. Ay ayatan ka unay an. Kat kayat nga dadaka sa mapasamak kan ka. No akpay so dagita nga ibagbagam. Kadwa anak nga rod iti amin akayat ko apapanan. Nabartak kan an. Agawid tan. Jack pa'y kayat ti agawin. Kayat ko pa'y ti agsala. Agpanat nga da eskwela na inton bigat. Iso nga please. Agawid tan Okay. Maudin asyat kan maudin na panagsala ta. Oh my God, tumakdar kan ta agsala ta. Kita ma. Saan mo nakabaalan ti tumagdar? Umay kanta si bayan ka ta agawid tan. Itulod kay Jibalayo. Agyan mo na kiti pa nagitulod mo iti anak ko, iyo. Awan ang yaman na sir. Pasensya kayon, tagpilit ngamin nga uminom. No saan kumatakaduan? Ang mga no dadaka sa mapasamak kan kwa na. Pagyaman nagtamaan anusam ti anak ni iho. Ay ayatak unay ni Ann, sir. Isungar aramidak ti amin para kan kwa na. Sapay lang kuma, tadi ka maumuma iti anak ni ha. Kanayon ko ngay karkararag. Asapay la ko matagbalbaliwan ni Ann, sir. Ay, uray ka sa nung ti panang bagbagakan ko anak at awan dengdeng na iho. Iso at tulungan na kumamang bagbaga iti anak ni. Sige, sir.
Aramidak ti amin nakabailak. Tapno mapagbaliw ko niyan. Inak nga ro dun, sir, tarabiin. Amangan no madandanagan ni Papa Kanyak. Agan anad ka iti panagmanehom, iho. Ulitek man ti agyaman. Gapo manan iti dayjay a babae. Narabian ka manan na simbangpet. Pasensya kayon, mama. Diyak namin kayat nga dadaka sa mapasama kanian. Diyak mabali na baybayan latan. Anya launay tinakit kita mi ti dayjay a babae. Malaksid nga awan lang aruden turong ti biag na. Bartek pay. Patsik nagbaliw tumot lang ni An. Kanayon ko ngay karkararag ti panagbaliw na, mama. Nagadudi ta a babae. Apay aday jay pay nga anti kinayat mo. An, bumangon ka ditan maladaw ka ni ti first subject mo. Nasakit ti ulo sa anak asumrag. Anya? Ay na, amangan no saan ka na makapasan no kanayon ka akasta. Kad, anya ko maita, ha? Kaungat dakan tumanan adag iti dadakkel ta. Saan mo pa'y akaya? Tapno sika akanayon tinabanglo kadakwada? Apay ay akasta ka. Agbalbaliw ka man, An. Pumanaw ka man dito'y kwarto, di nakdisturbuan. Sige nga, Rod. Ni mama ti ibaon ko nga umay diti kwartom. Alaban yusan ka, tap no may kati hangover mo. Masapul asumrek kay ti pagadalan, anak ko. Masaduta ka sumrek, mama. Iso please, saan da ko manapilitan? Apay ka di adad-dadaulam ti biyag mo, anak. Saan ko adadadaulan ti biyag ko, mama? Bumangon ka nga, Rodan. Tas sumrek ka ni di pagadalan. Sige, bumangon ak. Ngam awagan yun ni Rani, tao may naksukunan. Agyaman nakiti pa ng sukon mo kanyak ijabalay, honey. Kinunak namin kinkasaan kan nga aginom. Anyang ita. Marigatan ka gayam nga agring iti agsapa. Sorry, honey. Di nak ko man sermona. Kanayon dak lang aruda na sermonan da papakin mama. Pati ka di pa'y sika. Aggidan tan nga agawid inton malam. Itulod ka ijibalayo. Saan ka na mapanaginom? Nalawag. Okay, honey. Sige man laangan. Amangan no makaungat kan kanyak. Wadi po dita, di mo mabalinti rumwa na mapanaginom. Apay kumasan, papa. Aramidek ti kayat kong aramidan. Mani po dita, saan ka na makawithdraw iti ATM? Allowance lang ti itad ko, numapan ka iti pagadalan. Anya? Talagamat nga awan patag ko kada kayo, anya, papa. Saan na nasaya ti aramidam? Anya ti kayat yung aramidak, papa. Ipasnak mo ti agadal, ken isardag mo ti aginom. Apay nga minapilitan da kapagadalan kat sana sumrek iti ulok ti adal. Katanya nga ron ti aramidam, no saan ka nga agadal. Agbulakbol, kasanon ti masakbayam. Papa, apay nga minapagdanagan nyo ti masakbayak. Ni Rani ti makamo kanyak, papa. Iso ti pakiasawaak, kat saan nakto abaybayan, gaputay ayatan nak. Saan mo nga busuan ti kinasaya at niranikan ka? Saan nagaputa na singpet ket aramidam amin na kay kayat mo? Saan to ama uma ni Rani kanyak, papa? Saan akas kada kayo, anauma kayon kanyak? Apay, An. Ada ka di masapul mo. Ada ko makidawak mana. Anya dayta. Ikanak man iti kwarta. Ni, apay asyak ti pagdawatam. Sanak nga rod ama kayruar iti kwarta iti ATM. Anya? Apay adi mo ibagakan ni Papa. Ibagak to inton sumangpad. Kasapulak ita iti kwarta. Iso nga ikanak kuman. Ay, saan ka kumangaikan? Ngam amok akaguran ak tumanan. No jak mapatgan ti kayat mo. Sa dino tayan ni Ann. Rimwar mo't, Papa. Anya? Ay, awa na talaga ti dengdeng day jaya babae. Sa dino nga ta tinangala na iti kwarta kat impaklos kumutin ti ATM card ngay gam na. Ha? Impaklos yu gayam? Isumot la ako na naasaan na makawithdraw. Jakmot ngamin amo nga impaklos yu.
Di mawat iti kwarta kanyak, papa. Inikak tadyak kayat nga agsakit tinakam na kanyak. Anya, ay saan mo nga ikan? Saan nga agnakam no kanayon nga daigim na kwarta? Ay, okay, papa. Sorry no inikak. Jack ton ulitin. Lakay, nasayaat nga tati inaramid mo. Di pa nang i-close mo iti ATM card nga igamnian. Kay talangan ti amok apamuspusan tapno agbali ti anak ta. Sana bali? Siyak mo inaga ni ti Dayjay. Saan nga ta nakarkaro adadaulan na tibiyag na lakay. Ibagaan naman anila ang Catherine tinapatag ka data. Isardeng mo man ti panangisakasakit mo iti anak mo. Iso akarkaro at umanggan ti ulo na, takanayon mo nga isaksakit. Saan ko nga isaksakit? Madanagan naklaeng. Ang mga nakarkaro nga agrebelde. Sana na basta makapanaw dito'y balay no awan namnamaan na akwarta na. Dayta nga rudket. Ang mga nakarkaro ang makapanunot iti madi. Imposible. Adi na iremedyo tapno maadaan iti kwarta. Nakarkaro ang mabaybayan na ti panagadal na. No maminsan sikat ipabasulat no apay akas jay ti ugali ti anak ta. Apay man na siyak. Nga po ta inispoiled mo. Awan maaramidak Armando. Nukas jay ti ugali ti anak ta. Ang mga no makabil ko na dyan tun sumangpet no mapunwa na. Ay day tatisan mo nga raramidan Armando. Siyaklatan ti makisaw iti anak ta. Intun sumangpet. Kurang matgayam ti kwarta kapag bayad ko iti bill ko. Tinasayat, awagak ni Rani. Taiso ti umay agbayad iti bill ko. Hello? Honey, umay ka kuma dito pag-inumak. Nabarta ka kon. Apay man na rimor ka? Please, honey. Nasakit tinakam ko. Impact close ni papa ti ATM card nga igam ko. Ita, awan pagbayad ko iti bill ko. Iso nga umay ka kuma. Please. Maudin dito pa nang sukon ko kun ka iti inumanan. San ka ngagbaliw no kunayon latan nga addamang suksukon kun ka? Tunggal mabartek ka. Agpasukon ka. Basta umay ka, honey. Urayan ka nga urayan. Saan ka kumangagbaybayag? Bye. Imawag manankan ka? Ibarte ka, nobyam? Nagpasukon manankan ka? Maudin dito pa nang sukon ko kun kwa na mama. Isuday tatimbagak. Rumbang lang nga ikam ti pagpatenggaan ti amin, Rani. Saan ang mabalin akas talatan ti aramidan na kan ka? Agpanunot ka kumabat, iho. Pasensya kay kumakanyak. Mama, agayatak unay kanyan. Kat jak ka ba na mapukaw ko? Ay, siyak ti maas asyan kan ka, iho. Imbis nga ginanakan tanabanog ka, ngam saan mo't tamapan ka pailaang agsukon iti babaya na bartek. Sana bali mama. Talaga maudin dito pa nang sukon ko kunian. Hello? Hello ma'am. Da kayo kaditi, ina ni Rani. Ay, siyak nga rod, sir. Apay ka di. Umay kayo dito ospital itamat lang. Nadisgrasya tayo na kaya. Anya? Ay, sige, sir. Umaya ka dagos. Itamat laang. Hello amiga, apay ngay mawag ka. Mapanmusukon ang ti anak mo, itibar. Awan ang ti anak ko amang sukon kumay ti anak mo ang nagtangkan ti ulo na. Anya ti kayat mo asawan, amiga. Natayan ti anak ko. Anya, apay, anyat napasama amiga. Nabangga ti lugan na. Saan ko marimor ti anak ko? No saan na nagpasukon ti anak mo? Basol ti anak mo, sinapasama kiti anak ko. Anya ka din kayo napasama. Makipagrik na, amiga. Makonsensya. Awan maramida. Apay sinipaddak! Apay nga da kayo dito eh! Ni Rani
Saan itinawagak amang sukon kanyak? Sana da kayo? Sa dino dayan ni Rani? Gapo iti kinasukir mo. Napukaw mo iti biyag mo ni Rani. Anya ka diti sasawan niya, Papa? Nabangga tilugan na idi umay nakakumasukunan. Ket natayan ti kaayan-ayat mo. Anya, sana po na dayta, Papa. Didak man rabakan iti kasta. Imawag ti inana. At daday di ospital ket natay kanon ni Rani. Sana po na dayta. Kaya't ko ang makita ni Rani, Papa. Mapanak iti ospital itamad lang. Kaya't ko ang makita ti kaayan-ayat ko. Di ka pa'y lamap-mapan ijay. Di kagpakita ijay. Tadi mula mo no kasano ti panaglading iti pamilya nagapukan ka. Ang mga nuan niya ti maaramid daken ka. Awan karbengam amang kita iti bangkay ti anak ko. Pumanaw ka ditoy. Gaputa si kati makagapuno apay anatay ti anak ko. Pakawanan da ko, Mama. Agpagpakaasiyak ka na kayo. Kaya't ko makita ti bangkay ni Rani. Uray pagbiit lang. Kaya't ko makita iti maudi akong dawan. Pumanaw ka kunak. Sakbay nga gayabak iti pulis amang papanaw ken ka ditoy. Pagpapabawiyag ti amin. Ma'am, pagkawanan da ko man. No napukaw ti anak yung apo kanyag. Numabalin ko mga isukat ko ti biyag ko. Tapno mabiyag lang ni Rani kataramidag. Naladawan ti amin. Uray anya pa'y ti aramidam. Saan mon amay subli ti biyag ti anak ko? Nagsakit, Mama. Papa. Saan na nga ipakita kanyak ti bangkay ni Rani? Maawatam ko mati pamilya ni Rani, anak. Nasakit unay tinakamdakan ka. Si kangamin tiga puti ipupusay ni Rani. Anya ti rumbang aramidag, Mama. Papa. Agbalbaliw ka, An. Gapo iti aramid mo. Iso na pasamak ti kastoy. Wan, Papa. Karik. Agbalbaliw akon. Diyak kayat nga damanan may sagmak. Gapoy iti aramid ko. Pakawanan da ko ma, no nagbalina ka na sukir nga anak. Kada ito'y sigurong tidusag. Di pa nakapukaw ko iti ay-ayat na kalalaki. Kanjak pa nakakita kan kwa na iti maudi akong daway. Mama, Papa, isagot ko kada kayo ti balegay. Maragsakan kami para ken ka, iha. Ngamin natunoy mo ang terapap mo. Kablawan na ka, anak ko. Ay na, nakagraduar kan iti kolehiyo. Agyaman na kada kayo. Gapo iti anos yun ang papaadal kan ng bagbaga kanyak. No sana gapo kada kayo. Sana kumaan nakaturpos iti panagadal ko. Agyaman kami, mat. Tadim ngagkakadag iti pamagbaga, may anak ko. Ket inidya mo, nagiti bisyom. Iparabaw ko da ito'y asabong. Ito'y rabaw ti pancha ni Rani. Sinjak matan ti balon ko akandila. Ay, italaang man na masarong karak ti tanom ti nobyok. Aging gahita. Makon-konsensya pala. Gapo iti ipupusay. Rani, no sa di naman tiyayan mo ita. Sapay ko matamapakawan. Pagmapabawyak tinararamid ko iti kalabas. Agawaan yo, tanay kaslag tudon. Tina ni Rani ti sumungat. Kat anak kakaduhan na. Pumanaw ako na dagos dito eh. Oh, An, ada ka matgayam ditoy. Sorry. No basta'y mayak ajak impakada kada kayo, ma'am. Sige, pumanaw ako. Di ka pumanaw.
Awan ti mangiparparit no sarong karam ti tanam ti anak mi. Ha, no kasta, saan da kon akagura, ma'am? Napakawanda kon. Pasensya kan, no pinakitaan da ka iti saan anasayat iti kalabas balasang ko. Bunga lang siguro ti sakit tinakami dayjay. Gapo iti biglaan nga ipupusay ti anak mi. Sapay ko bata maawatam dayta. Wen, ma'am. Saan kayo aginora? Maawatak ti kasdeng inaramid yo. Naaklon min ti ipupusay ti anak mi. Talaga siguro nga ijay langan ti pagpatinggan ti biyag ti anak mi. So di ka madanagan. Sad na ka nakagura balasang ko. Agyaman ang klaunay kada kayo, ma'am. Maminsan tay laeng ngagbiag. Iso aditay sayangan ti panagayat nag itipat patag tayo iti biyag. Tano isudan ti mapukaw, awanan ti maramidan tayo. Alaga gayam di tan tinagimbusan di sabali man na napakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Insurat ni Angelo. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Pagyamanan tingkay panagdengeg. God bless kada tayo amin. Biyag. Ti tao. Naimbag nga oras mo, Linda. Umayak man. Ha? Jano? Oh, kumusta kan? Apay nga itakalaan nagpakita? Pasensya kan, Linda. At iduga sa laysayon. Oh, ala. Sumrag ka. Kaya yamanak. Kumusta ang tikabsat mo? Ni Florida. Damag ko na bayagan na nagsina da iti asawa na. Wen, nabayagan ang nagsinada. Kat saan mo na nakiasawa ti kapsat ko? Iso na lang, tanabayagan anatay ni Florida. Anya? Apay, anyat impatay na. Nagsakit. Nadagsan na sakit ti kimpatkan ko ana. Kat saanan anaagasan. Manipod nagsina da iti asawa na. Ison tinangrugyan na ang nagsakit. Kasta gayam. Ti anak may, kumustan? Nasaya at lata ti kasasaad ti anak yo. Agtrab-trabaho iti may sa kumpanya dito syudad. Kinsila ti tawan ti anak mo, idinatay ti kapsat ko. Iso asya kon tinang paadal kon kuana, aging ga anakalpas iti kolehyo. Kasta gayam. Iso ngay mayak. Tao may kusulnitan tinagkurangak iti anak ko. Oh, kustagayam. Kaya't ko makita ti anak ko. Ala, uraya mo, Jano. Tapat siyak apaawi den dayjay, manipod iti trabaho na. Ay, anak ko, balasang ka talagaan. Malagip na kadipay. Ha? Wala. Da kayo ti amak. Ubingak pa'y idinaodi ang nakita ka. Nga malagip ko lata ti rupam. Apay nga da ka? Umay kayo kumakumastaan iti inam. Nabayag maagaya mananatay ti inam. Wala. Nga apay nga ita ka lang agpakita. Ita tadakkelakwan. Ita taadan trabahok. Saka kundi pakita kanya. Ay, pasensya ka na nakaw. Ngam no saan ana istorya ti inam ken ka ti makagapaw. Ikan na iti gundaway ko amang ibaga iti makagapaw. Didak ngamin idi kayat dagiti dadakkel ti inam para ken kuana.
Iso pinagsina da kami. Nakurapayak lang amin. Ket bak nang ti kayat da apaki asawaan ti inam. Iso manawak. Ket nagawid ak ije probinsya main. No amumla ko no kasano ti iliw ko kada kayo iday. Kayat kayo makita. Madan asawa ti inam iti day di agundaway. Kinapudno na. Kanayon ti panagapad amami kanday ti daddy idi. Tababairo mat ni daddy Rudy. Iso anak sino ka? Kat nangasawa iti sabali ti agsyuman kanyak. Edi kuan, nagsakitan ni mami. Kat ison ti impatay na. No amukla ko maakas na tinapasamak. Nagsubli ako madagos ditoy. Sige, tagi na naakpay. Nabannog hak iti trabaho. Nasapa ka ita simrek dito yung opisina, Amara. When, tamabadbad tripak ije balay, Grace. Ha? Apay? Simangput kit din dyan nabayagan ang nagpukaw nga amak. Itatad ng trabaho sa kundi pakita kanyak. Ngam idi ubingak, uray an niniwan na lakuma, di pa'y nagpakita. Ha? Ala, rumbang lang agyaman kan agragsak ka na nagpakita kan ka. Amok tumatla akwarta na ang tihabol na kanyak nga anak na. Ay na, no makitam ko matilangana. Nagdungrit alakay. Patibado na, pisang-pisang. Uray ko ma, no nagsapatos nga imay dito syudad. Saan? Tanaka tsinelas pa'y. Nagrugit pa'y mat jay tsinelas na. Ala, saan anasayati kasta nga ibagbagam ija amam friend? No kasta tinakitam kan ko na, di ingatangam ko maitigamit na. Ay saan? Awan tupay na itultulong na kanyak idi agis eskwela ak. Ni Auntie Linda amin tinaggasgastos idi agad adalak. Sa itata nakalpasa kon kat adan trabaho, iso ti agnumar? Saan ang mabalin? Grace! Agawid akon Linda. Ket agyaman ak iti panang bisita yu kanyak. Awan anyaman na, Jano. Nawaya kalata nga umay dito balay iti anyaman nga oras. Pasensya amon ni Mara. Gapo iti panakilangan na ken ka. Ang kasaritak tumanan. Bagbagaak ti kaanakak. Maawatak ni Mara. Ngamin, ado tinagkurangakan kwa na. Ngam arami dati amin nakabalak. Tapno makasubalitak kwa na, Linda. Jano. Ay, umayak tumanan. Tay tuludan kayo itinatagkan prutas. Ado timulak ije probinsya. Pagyamanak met Jano. Ala, anusam nga ron nga ay aywen ni Mara. Tapatsyag, makapanunot tumatla ang dayjay. Ni, adda kayo magayang man, Uncle Jano. Kumusta nga iti papanyo iti syudad? Mayat, veron ka nakaan. Nasarakak ti anak kao. Iso na lang, tadyak na danon ti inana. Tanabayag gaya man na natay. Anya? No amok lakas dyan ti napasamak. Sinapol ko kumaida-iday. Nabayag gaya man na nagsinada-iday iti nakiasawaan na. Anyan? Ay, awan mo ngamin usam yung ag-cellphone. Tapno adda ko mapangkontakan nyo kadakwada iti. Ay, dak mapilit ti bagay ngag cellphone. Manaktakla dayta. Wen ang makatulong dayta kada tayo, Uncle. Nang runan magiin na dayo tayo. Ay, isaanin ka nakan. Uray, taag biyagak met nga uray awan cellphone. Ni, nagadumanan ti binuras ya prutas ken na tang Uncle. Anya dayta ila ko yo. Isaan? Ipan ko jay sudat. Taitad ko iti kasinsin mo. Ay na,
Kaya't ko kumamot na makita ti anak yo. Jak mapanawan na iti babasit ng anak ko, uncle. Malabay ikuyog kuntaw nga agawid ditaw eh. Ah, talaga? Alam mo nga road tap na mamamumay mo ti kasinsin mi. Bayam, ikuyog kuntaw. Ditaw ti imbaga ni Linda nga ayan ti opisina damara nga anak kao. Ay, dito'y gayam ti pagtrabahuan na. Ay, nagdakkel na pasdag da ito eh. Ay, agtugawak dito'y ruwar. Tadamot pagtugawan dito eh. Urayag ti iruruar ti anak kao. Taagawid akmatla no madamdama. Ay, David. Ano ba'y sinaskin nga aramidan tayong tunbigan? When nga rin, friend. Kaday tante anak kao. Mara! Apay nga da kayo dito eh. Mangibabain kayo. Ay, adaimpan ko iji balayaw aprutas kan natang. Ala, Grace, mabantan. Mabitlaan. Asino ka din ni tata? Am mom? Saan? Ala, mabantan. Kat sumurutak pailakan ka ija balayo. Agpalabasak iti oras ijay, Grace. Mara, apay adi ka nagawid idi kalman. Masurunak. Imaykit din ni tatang ija ayan ti trabaho. Naimbag tajay la ang gayam ko tinakakita kan kwa na ijay. Ay, kababain tilangan na nga imay ijay. Ha, no kasta, ibain mo ti amam, Mara. Wala, tanagdungrit. Ipadlaw na nga awan mabalbalin na. Di na pala idiretso ti kayat na, adumawat iti kwarta. Anya ka kadi, Mara. Saan ka pinadakkel kasta? Iso amabalin kadi, respetuam ti amam. Uray anyat napaspasamak iti kalabas. Amam lat tadayjay. Iso a respetuam. Makapaawan ganas mo't ngamin, ante. Maulawak manan. Anay ko, agsakit ti ulo. Anyat mapaspasamak ka na kayo, auntie! Auntie, apay ang pinanawan dakmatan. Kasano ang paitan? Friend, makipaglading pa kiti napasama ka ni auntie. Agyaman ako, friend. Kalati, papatay ni auntie. Gapoy ti pan nakaatake na. Diyak impagarup nga ilaylayon nanti matay. Auntie. Apay, anyat mapaspasamak dito eh. Mara, asino day ta nakalungon alamlamayan yaw. Nan ano ni Auntie Malinda? Grace, mabalin ka di. Sabtaman pa lang, digitagsang punta sa nga ili, Jarwar. Ay, wan Mara. Sige nga rada. Ay, ala. Sobrang kayo, tata. Natayan ni Auntie Linda. Anya, apay, anyat impatay na. Natake. Ala, ingkang tugawan. Panawanak dito yan. Oo, ay, Mara. Anyat planom, itatanatayan ni Antim. Ilakok ti balay mi. Tagsapo lang iti sabali apag nauna, Grace. Anya? Apay nga eh. Diyak kaya tagnagnad ijay. Tagmay sa akmatan. Agbalinak laan na liday, no ijay ti pagnaudak. Anya? Kan tapno mailim mangak ti amak. Tapno din akong masurutan iti sa dino man apapanak. Apay ang masapul nga ilang mangam, kat amam dayjay. Di ka kat agyaman, tadapay ti amam anabati a kapamilyam. Natayan ti inam, nataymat ti ikit mo. Ti amam laengen tinabati a kapamilyam. Kayat mo ay ti agmaymay sa. Amok tumatla akwarta laang ti kamat ti amak kanyak, friend. Isobay pa'y amon. Kan makiasawa akon. Tapno sa anak nga agmaymaysa.
Uncle, makadlawak Saan na nakas iti sigud ti kinaragsak ti rupayo? Kasla kanayon kayo mutun analiday. Kan di kay samutun mapmapan ijay syudad. Wan, tadya ko na mo ti pangsuruta kiti anak ko. Tamanipod na tayo ti ikit na. Inla ko nan ti balay da. Kitjak amonup sa dino ti pagnanaadan na ita. Anya? Apay, di na imbaga kada kayo ti pagakaran na? Saan nga road? Ay, awan kontak yu kan kwa na aya, uncle. Awan, ang bayamon. Talaga siguro nga awan patag ko kanwana. Ha? Nga bikarkararag ka o. Asa pa'y lakuma. Tamay patagnak tumutla ti kasinsin mo. Patpat gakunay ni marang anak ko. Ala, bayan nyo. Sa pulok to ti FB account na. Tasyak ti mang kontak kan kwa na, uncle. Alaman nga ron balasang ko. Kitagyaman ak. Pumanaw tani ti pagababangan ta. Tagnaid tani ti balay, marahani. Agkasartabay nga umuna sa tagden na, Josh. Kat umadanimat ti kasarta. Makalawas lang ang ti urayan agkasartan. Josh. Iswabunagan tan dagiti gargarat mo di apartment mo. Agnaid tan ti balay. Agasawa tamot ti mabit. Oh, kumusta ti adasawa na? Kastoy, naragsak, Grace. Nakasingsingpot ni Josh, anak ki asawaan. Wen nga rod, friend. Iso anagasat ka, ta nakatumpong ka iti kasken kwa na anasingpet. Naimbag ka pa'y. Nakasapol kan iti kapkap na kamalalaki. Ngamsyak ngay, awan pa'y. Ay na, dumteng tulata friend. Sanak matkiting agdardaras, friend. Tanarigat ti agdardaras sudos. Sa bagay, ubing ka pa'y. Angam kitama. Tama nga no agbaak ka. Katno kasta tigasat ko akit. Awatag friend. Kumusta ti pa nagpa-check up mo, Mara? Kumusta ka no ti sikog mo? Isugayam ang nagdakkel to'y si Kugo. Tagayam, singin ti agbalin nga anak ta. Anya? Ay, nagsayatan. Dua adagos ti anak ta, no kaskasa no? Uwen nga rod, angam, kabaulak nga ta nga ipasngay. Kabailam. Sikapay. Ala, di ka nga rot agbambanog, wen. Aywa naman na imbag ti sikog mo. Tapno nasalon at danto nga ipasngay mo. Ay na, naglulok magdagiti singin nga nakta, Mara. Dua lalaki. Naimbag lakit din. Tanae normal ko nga ipasngay dagiti singin nga anak ta. Ay, makatanggadak ko man. Tapno makatrabaho ak manan. Saan ka nga agtrabaho? Tasyaklatan ti manggad para iti panagbiag tayo. Jack kayat ti ag full time, mami. Kayat ko lang tati ag trabaho. Pasensya ka na. Ngam maitalak iti sa bali dagiti anak ta. Sikat ni kahit ko amang taripato kadakwada. Di kay baybayan. Ipay ko amin nakasapulan nyo kadagiti anak ta. Nabayagan day ta nga uyak mo Josh. Di matla agim imbagan day ta. Una nga rada. Agim bagak to malang. Gagangay la siguro na ito eh. Gapo iti klima. May na. Agidak pa man. Tamarik na tinakaroban ko bakit. Agsasarunumat ngamin ti panag-overtime mo. Kasano kad adi ka mabannog ngay. Abay, kasla marigatan ka nga agangas. Saan? Ang kaslada na dagsa na banag ang nakapandag iti barokong ko. Anya? Abayan ngay. Hala. Yung kasi kasundag iti anak ta, tayo turog ko bihit. Ringan anak ta hintan panangan, tayo inanak lang bihit.
Mara, agring ka, Mara. Apay, Josh. Malikat anak nagangas. Tulungan na. Apay yan. Mabit lang tagpatulungan. Itry da ka ni Diyo ospital. Josh, nakarumot gaya man ti sakit mo iti puso. Labayagan, masakit ko na ito eh. Ngam insardan ko tinagtumari ti agas. Tatiyan mo ako. Naimbagan ako na. Ngam kay marumat gayam. Apay ngay, abinaybayam ti bagim. Kasano pa itan? Di ka madalagan at agimbagak pa eh. Agbiagak pa eh, iti ado atawan. Hello, friend. Kumusta? Itamang pa niya imawag ka? Grace, ni Josh, awanan. Ha? Awanan nga? Natayan ti asawa, Grace. Anya? Sige, sige. Umaya ka dagos dita. Bye. Awanan ti asawa, Grace. Kasano kamin ka nagiti anak ko. Anyan. Nagkasangat nga agpaisun tinapagdang ti asawam. Anya nga eh. Awanan ti mabalinan tayo, Mara. Saan tayo atengal ti biyag tayo? Iso nga aklunan tayo tinapagdang ni Josh. Grace. Ala, no kasapulam ti tulong ko. Ada aklaang dito ay gayam. Si dada anak at tumulong kada kayo. Agpatibkar ka kuma para kadagiti anak mo, Mara. No, damayat ang mga asawa kang ka, makiasawa ka, Grace. Total, 2 tawin matan ang natay ni Josh nga anak ko. Nanang? Tapno, ada ka duwam amang biyag ka nagiti anak mo. Tano siya klaan. Awan lat may panamna makatulong ka. Tanay, sa anak mo apinsyonada. Kanwan gayam, ipaabang ko di kwarto yung agiina. Taiso paya pangalaak mo, itigatang ko iti maintenance nga agas ka. Abangan, ti kanakak. Ay, pasensya kan. Saan kayo papapanawan? Ngamno kaya tiyaw, ang kakasilid tayon kadagiti apukok. Uray, ta medyo nalawa mo iti silid ka. Sige. Tanoad dawayak. Agsapulak to iti pagabangan mi, nanang. Sikatin ang ibagay ti dayta. Iso ang makaammo ka, Mara. Nakaturugan dagiti anak ko. Basit asiled to'y inabangan mi apagyanan mi. Ngam, okay lang. May mayatan ti kastoy. Ngam ti makikwarto kami iti istrikto kan suwapang akatugangak. Manipod na tayo ti asawak. Nagbaliw matan ti nakilangan ti katugangak kanyak. Iso anay saysaya atin no lumasin kamin. Jack pa'y makaturog. Ag-cellphone man pa'y laang. Pangal-alak iti turog ko. Ne. Adamat gayam nag-message request kanyak. Itala ang malukatak daytoy sino nga ta daytoy? Hello, insan. Ni Veron daytoy akasinsin mo. Kaanakan ni tatang mo at Jano. Kasinsin ko kano? Replyak man, tadamagak no kumustan ni tatang. Nice meeting you, kasinsin. Kastamat kan ka, kasinsin. Anak ko gayon dagiti kakaduhak. Ni tatang, ayan na ka di.
Ala, umay ka. Mapantayo iti ayan na, Mara. Kailiw kon ang makita ti amak. Tanabayagan asaan kami ang nagkit-kita. Ala, mapantayon iti ayan ni tatang mo, Mara. Mabiit man laang, insan. Apay ngay akamusan tumat tuy imayan tayo. Aday tati pansyon ni tatang mo, Mara. No kasta. Uwan, Mara. Natayan ni Uncle Jano. Aniya. Tatang. Apay ngayon din na kami inuray kadagiti apo ko. Kunak numasang patanda ka. Tapno makapagkidawag kuma iti pamakawan ka ni ka. Gapo iti ipagpakitak iti kalabas ka ni ka. Ngam natay ka man kaya man. Diyakon na ipakaamukan ka ti ipapatay ni Uncle. Tadi mo mat ngamin linapatan ti chat ko kan ka, Mara. No kaano pahi anamiris ko ti bindot ko. Akayat ko ti agkin daw iti pamakawan ni ti amak. Kanaagdadan na kami kuman ka nagiti anak ko. Ngamawan man gaya man. Tatang ko. Pakawanan na kuman. Adto'y dagiti papeles ti dagaday di Uncle Jano, insan. Imbilin na kanyak dayta. Si kakano ti pang tadak iti daytoy. Ta si katimang tawid iti napanawan na asa ni Kuana. No kasta. Adda sa ni ti amak. Adda, Mara. Nalawa ti napanawan na adaga. Idi barupay ni Uncle Jano. Impamaysa na tinagtrabaho. Nag-abroad. Kat idi nakaurnong. Gimatang iti sinukay na adaga. Aging ka nga imado ti urnong na. Kat gimatang manan iti nayon ti dagana. Anya. Ay, kinapudno na insan. Sikat isang kadakamat na. Para kanukan ka ti panagsalukag na. Tapno masulnitan na kano tinagkurangan na kan ka. Diyak na impagarup. Akasta ti kinasing ti amak. Ad-adang ang kapsutak. Gapo iti pan nakakonsensyak. Ang babawi ak. Ngam kasano amasulnitag tinagkurangag. No awan matan ti amag. Tatang ko. Konsensyam ti kalaban mo no tay tao di mo'y kikan iti importansya kat isugayam ti pudno amang ipatpatag unay ken ka. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manen, Diyos tagngina iti tunggal maysa. Biyag. Ti tao. Sikat ti lubong ko, Harold. Sabay ko ma. Tanong ka sano ti panagayat ko kan ka. Kat kastamot ti panagayat mo kanya. Kastagmat kan ka, Sky. Awan umasping iti panagayat ko kan ka. Ket
dinto agbaliw da ito ariknakan ka. Agkalay sata ko man. Iti kasta, saan kan amapukaw iti biyag ko. Kurang pa iti urnong ko. Ano sampay ti aguray? Tinapatag, saan nga agbaliw ti marikrik nata iti tunggal maysa? Sige nga Rod, no kasta ti desisyon mo, aguray. Day talaw na ti magustuhan ka. Gapo taman nakawat ka. Gapo taay ayatan ka. Kat awan ti saan ko nga aramidan para kan ka. Apay analpay ti abaga masimang pait anak kao. Naikatak iti trabahok tatang. Nagbawas iti tao ti kumpanya pagtrab-trabahwak. Ket maysa kadag iti naikat. Ay, kasta kaday. Ay kitagbiro ka iti sabali at trabaho. Sapay agururnongak. Para iti panagkasarmi ko makaniskay. Ang kastoy mo din tinapasamak. Di ka mapukpukawan itinamnama. No talaga desidido ka amang ikasar ka ni Sky, ay ikarigata am ti agbirok iti trabaho. Apay nakainom ka. Ada ka di problema? Naikatak iti trabaho. Dayta ka di ti makagapuan na ginom ka? Gapo tamay tantan manan ti kasarta. Marigatan lang harudan nga gurnong iti usaran ta. Naikatak pa ila iti trabaho. Saan ka kumang agliday? Agsapol ka iti sabali apag trabahwam. Ay, ayatan ka, Sky. Harold, nabartag ka. Di na ka di ayatan. Ay ayatan ka unay-unay. Amumatay ta. Ano basta? Umanugot ka ni Tik. Kahit ko mabasama ka. Ay, ayatan ka. Harold. Kasano da ito yan, Harold? Nailawantan. Agbabawi ka kaniti inaramid ta. Saan akasta? Ang kasano no agbunga ti inaramid ta. Di ka madanagan. Saan ka baybayan? Mabutangag. Amangan numasikuganak. Katalikod anak to. Gaputa saan tapay ang nagkasar. Saan to ang mapasamak ti kasta? Ala, gusto da ita na pa nagdandanag mo. Diyak kaya't magliday ka kasta. Oh, ada kayo magtandanang. Kumusta ti pa nagbakasyon nyo? Ay, naragsak anak kao. Nabayag nga pinasaan kami ang nagkikita nga kakabsat. Ay katsi ka nga ay, kumusta ba ti panagmaymaysam dito'y balay? Okay lang, mat, nanang. Maikawa iti kaawan nyo. Ala nga Rod, isimpam dagiti insang petkaw. Ado ti pasalubong ko ken kadita. Nay, nakasukat ka mahit barok. Undatang, mapanak agaplay akas driver. Ada nakita iti online nga agbirbirok iti driver na. Ay kid nasaya at bareng maawat ka adagaw sa anak kao. Ay na, sapay lang ko matatang. Malalalay ngem, tapno makaurnong ka niti pagkasaryo ka ni Sky. Undatang, day tati makagapo. No apay nga agpurpursigiak nga agbirok iti trabahok. Okay, tangay kompleto ti papeles mo. You're hired. Ay, thank you, ma'am. Mangarugi ka ninton bigat. Okay, ma'am. Ay, baro ka pa no? Adan pamilyam. Baruak pa, ma'am. Okay nga Rod. Katikayat ko, adakan dito iti alas 8 iti agsapa. Agbalin ka personal driver ko. Ado nga min tinegosyo. Kat masapo la bisita iti inaldaw. Yes, ma'am. Mangrugi ako ninton bigat. Siguradom lang nga saan ka amaladaw Day tati rason, no apay nga inikat ko ti sigod a driver ko. Un, ma'am. Mangnamnama kayo iti dayta. Kasapulak unay ti trabaho. Iso nga ramidak ti amin. Tapno sa andak nga ikatan. Kumusta nga ay, naawat ka iti trabaho? Un, tatang. Mangrugi ako ninton bigat.
Ay, nasayat ah. Sayat mati trabaho. Wan tatang, sa anak mo't siguro na basta may kat. Ay, pagkunaam. Panagriknak lang tatang. Bilibak iti boss ko tatang. Ubing pa ngam baknangan. Ado ka no tinegosyo na. Babae, wano lalaki. Babae tatang. Nagpintas kan ubing pay. Asino nga'y ti kadwa na iji balay da. Diyak mo tatang. Diyak mo tinadamag ngagpaiso. No dapay sa bali abos ko. Basta ti kunana, personal driver na ka no. Ang mga no iso nga rod lati manihuam. Mabalin na kasta, tatang. Nabayag kayon sa amat na nang uray kanya ko, ma'am. San, Mat? Eksakto mat nga alas 8 at isa sangpet mo. Iso nga wan problema. Basta siguraduam lang asan alumagpas iti alas 8 at isa sangpet mo. Yes, ma'am. Asidag lang mo ti pagkapak. Nasayat mat nga rod no kasta. Ma'am, mabalin ti agdamag. Anya day ta? Awan ka diti sa bali a kapamilyayo nga imanihuak. Da kayo kadilaang? Aday jay Amerika da papakin mama. Kanti doa kakabsat ko. Siyak lang tinabati dito yung mga manage kadagiti negosyo mi. Iso siyak lang ti manihuam. Kasta ka di, ma'am? Mala, mapantan. Iti kasit gan a branch ti may sa negosyo ti unaan tapapanan. Apaya kastoy matantirik na ka ni Harold. Kanayo nakailiw ko ang makita kan makadwa. Nakasingsingpat ngamin kanyak. Narespeto. Kan naragsak akad kadwa. Kadagiti amin a driver ko. Itikas ka ni Harold ti kayat ko apakiasawaan. Nadyak mauray nga agaram kanyak. Siyak ti mga ramid iti pamuspusan. Mabalin ka diya sakbay nga agawid na? Mapantapay ag dinner? Kababayin, ma'am. Ijayak tulatan balay amangan. Siyak ti makaam mo. Treat ko kan ka. Gaputan na singpat ka driver ko. Saan mat amasapol nga itritnak, ma'am? Araramidak la ti trabaho. Tapno didak ikatan. Maminsan lang, Mat. Saan ako man napagkadkadan? Amom ka di? Akanayo nak ngagmaymay sa ngagdindina? Sige nga rod, ma'am. Inton malpas ta ngagdina. Adapay kayat ko apapananta. Ag-relax na, Mat. Uray sagpaminsan lang. Saan kita puro trabaho? Sa dino, ma'am. Iti bar, ti may sagayim ko. Sana rin ba nga mapasamak ka datati kastoy, ma'am? Apay, Mat. Agbabawi kan? Nailuyos talang. Gaputag padata na bartak. No, siyak. Saan aga po iti arak? No, di kat. Napasamak ti kastoy, gapo tayo ayatan ka. Apay, awan ka di mati panagayat mo kanyak. Ha? Rumbang lang ay takdar mo ti dayaw ko. Dinak mabalin apagkadkadan. Tanaala mo ti dayaw ko. Anya ka din dito anak aramid ko. Noy kalaysak ni Obre. Kasanon ni Sky. Kasladyak maiturda pasakitan. Nang runa, kat adamat na napasamak itinagbatan mi. Anya tirumbang aramidak. Mabutoy nga matitibos ko. Bak nang dayjay. Kat mabalin na latang aramidan ti kayat nang aramidan kanyak. Nagkadkadak. Naimbagmata na sa pa ka ita, Harold. Ada pa pananta. Sa dina. Kaduan na kamangilakad kadagiti kasapulan tang agkalaysa. Naiawag kon kadagiti dadakkel ko makikalaysa akon. Ket pinalubusan dakmat. Anya? Di akon makauray, Harold. Kayat ko nga agkasarta. Ay ayatan ka unay. Sikat kayat ko makadua iti tong palbiag ko. Akwa, sana ka may karikan ka. Tamarigrigat kami lang. Uray asino ka pay.
Saan ati kinamarigrigat mo ti makalapad kanyak? Basta tikid-kidawagan ka. Into nagasawatan. Tulungan na kadagiti negosyok. Kasapulak matlaang ti katulungak, Harold. Narigat ti agmaymaysa. Makita nga ro, tirigat mo ang mga man-manage kadag iti negosyo. Ang may mayat, no padamot labak nang ti pakiasawaan. Jakon kasapulan ti kinabak nang, Harold. Basta, sikat ti kasapulak iti biyag ko. Naunag manan ti pampanunutom. Masan sa nakasta ka. Apay, ada problema. Anda tatang. Kat, jaka mo no kasano nga ibagak ka ni Iskay ti amin. Ibagamtay? Tatang. Ipagpag namin dagiti papeles mi nga agkasar ka ni Aubrey. Anya? Ay, kasano ngayon ni Iskaya na bayagan na kaayan-ayat mo? At ang amin napasama kada kami ka ni Aubrey. Kaya't natakdirak ti naramid ko. Nakasagana ka nung gastos para iti kalay sa amin. Ay, unay ka na. Kasano ni Iskay? Day tanga ti problema tatang. Diyan ka mo, no kasano nga ibagak day tayo ka ni Iskay. Ay, inkalata ka saon. Tapno saan namang namnama iti ingkarim nga ikalaysam. Akid daw ka iti pamakawaan iti inaramid mo. Di kan tumo nagpampanunod. Sakpayan ang iwayat ka iti adang. Ura ang babawiyak. Ang naladawan ti amin tatang. Harold, nasayat mo't na nagpakita ka kanyak. Kailiw ka una yun. Kan, aday bagakan ka. Anya day ta? Aging gay ta. Saan pa'y asimbang pati binulan ko? Masikugak, Harold. Anya? Apay anak higtot ka. Agkalay sa tamot ako nam. Uray simple la akasar. Pasensya ka ni Sky. Ngam ilaklakad minti papeles may nga agkasar iti boss ko. Anya? Nabartag kami nga agpadpada. Kat adda na pasama kada kami. Kinuna nang itakdar ko. Kat iso ti makamo iti magastos para iti kasarmi. Mabuti nga ngamin. Tamang ano niya tiramidan na kanyak. Anya? Kasanuak nga ron ita na Harold. Kasano ti agbalin nga anak ta. Abay ana aramin mo kanyak ti kastoy. Kunak man no ay ayatan na. Ayayatin ka. Ang nailawan ako ni Sky. Pakawanan ako ma. Di ka madanagan. Mang tudak iti sustento iti agbalin nga anak ta. Saan ko abay bayan? Tay talaang ti maibagam. Awanan ka iti bain. Pakawanan na Sky. Di na ko magkurayan. Diyak talikod ang tisikog mo. Gaputabak ng tibos mo. Isuamas pinilim ng iti siya. Pumanaw kan kat di ka nagpakpakita kanya. Kan lipat ang matan nga adda anak mo kanya. Ay, nagkas ang batanday ta na pasamak kan ka anak ko. Apay ngamin nga intulok mo nga adda mapasamak iti nagbaitan niyo ka ni Harold. Aklo na kadak kalabindot ko, nanang. Ngam awanan ti maramida. Kat, anya garot ti planom ita. Nanang, jakon kayat ditoy. Amo ni Harold ditoy. Kat mabalin na ti umay dito iti anyaman nga oras akayat na. Agawit ako man iti probinsya. Jak kayat nga ipakita ka ni Harold. Ti agbalin to nga anak mi. Hala, dukas ta ti desisyon mo anak ko. Sige, sika nga ron ti makaam mo. Mama, apay asyak laang tawan papanay di school mi. Anak,
Dimot ko nak, asaan mo pa'y amawatan ita, no ibagak ti rason? Maamuam tumat lang, itong dumakgal ka. No apay, asaan ta akadwa ti amam? Anda kumamat papak, ah? Anyan, aya, dahito yung anak ko. Uray no awan ti papam, taadaak mat amamam. Ken, ada pa'y ni lolam. Iso nga awan rumbang asapulam. Saan ka amatanagan? Taipaay ko amin nakasapulam, anak ko. Thank you, Mama. Gaputa love na. Amom ka di love na love ka man. Wen, anak ko. Amok dahi ta. Kat ikarim kanya ka, nga oray awan ti papam, agsingsingpat ka kumaakanayon. Wen, Mama. Awan ka di ti plano amang yam-am mo ka ni Elisa iti pudno nga amana. Iti anya pa lang agapo, nanang. Mas pinili na tibak ng abos na. Iso akaya tasawan day ta. Awan patagmikan kwa na. Yuwan Ngam, saan aya akarbangan mat ni Elisa maam-am mo ti amana? Diyaka mo, nanang. Kinapudno na. Masyanak mat lang iti anak ko. Nga awan mayam amukan kwa na nga amana. Mas asyanak nga ron mat iti apu ko kanak. Ngem no talaga akayat kumaamakita ni Harold ti anak na. Apay addi naman la sinapul apulos. Ay, huwan nga ron Day tamot ti kamalina. Aging kakadiita ket awang plano mamang biro kada iskay kan ti anak mo kan kuana, Harold. Diyak mo tatang, nurumbang nga biro kakida. Amo ka din akong mapakawan ni iskay iti naramid ko. Natural la makaunget ken ka, gapot tada basul mau. Ngem ti anak kayo ti pampanunutag. Kaya't ko kumamot ang makita ti apo ko. Oray siyak tatang. Kaya't kumata na makita ang mga numaamuan ni Obre kat makapungtot. Nagbalin na nasayat ni Obre kanyak. Ken impayan nakmat iti anak. Diyak kaya't nga oray so kat agsakit tinakam na kanyak. Ni Apo Diyos langan ti makamo. No agsabat pa iti dalan mi iti anak ko kaniskay. Wano sanan. Daddy, Mami, kaya't ko kumangagpasyar tayo ita. Mabalin ka di? Ado ti asikaswag ita iha. Mabalin ka di, adwa kayo laangan ka ni Dadim. Anya ka kadihani. Manipod balasang ka. Puro ka trabaho. Ikam ti bagim iti inana. Adamot mabalin mo nga ibaon ang mga ramid kadagiti rumbang nga ramidem. Winmat ngamin, Mami. Kaya't ko akadwada ka ni Daddy ngagpasyar. Pag may sandak man ako nakon. Alan Mami. Please? Alaman laangan. Amok nga awan laban ko kada kayo adwa. Yay! I love you, Mami. Sa dino ti umuna papanantay oh. Sa dino ti kayat mo te si anak. Kaya't ko mapantayo pa nga umuna iti park. Daddy, Mami. O sige. Ijay nga ron ti umuna papanantay oh. Di ka overtaken, Harold. Ano masabat tayo? Unay matan ti kastoy napasama ka. Lamlamayan na yung dagiti dadakal ni Obre ti bangkay na. Idinto tag nga ngamit madda Harold kan ti anak na di ospital. Kahit saan nga mau, no kaano ang makaringda. Ay, Diyos ko, kasyam kumamot dagiti agama. Sapay kumata makalasat daken patay. Sapay kumata makita dapay ni Obre sakbaya maitabon. Anak, sipod pimusay ni Mamim. Kanayon mo ta nakasta ka.
Naliday ka kanayon. Sana mabalin nakasta kalatan iha. Kanayon langan na ti katulong ti kadkadwa, Daddy. Oray sika. Kanayon kamata na busy. Pumanaw kay ti agsapa. Kat rabiin a sumangpet ka. Naskan ngamin nga si kaswag ti negosyo nga imbati ni mamim kadata, anak ko. Kailiw ko una yan ni Mami, Daddy. Diyak kaya ti kanayon nga agmay-may sa diti balay. Akatulong lang ti kaduwak. Kaya't kuwada kayo ka ni Mami ti kaduwak. Masya anak unay ni ti anak ko tatang. Diyak mo ti aramidek. Biro ka munda iskay kan ti anak mo. Ang mga no iso dati makatulong ka. Ha? Ay, kumusta ang tamat ngagpaison dagiti aginak? Awandan iti sigod a pagnana danda. Kabaalam ida sa pula no kayat mo. Apay-pay laang anak pakita ka. Pumanaw ka. Pangasi miskay. Ikan na kumay ti gundaway ko ngagpalawag. Adda kayat kung ibagakan ka. Panagkunak. Awanan ti rumbang apagsaritaan ta. Si aasawa kan. Isu asaan na kamin ariribukan iti anak ko. Umuna iti amin. Kahit ko ti agkid daw iti pamakawan kan ka. Gapo iti nagbasulak. Kaya't ko amamuam apulos adi ka napukaw iti panunot ko. Tao akla nga makaaramid iti basol. Uwan kayam. Natayan ni Aubrey. Anya? Kitaging kita. San pa'y lang anaaklon ti kakaiso na nga anak mi ti ipupusainan. Iso akanayon analiday. Anya? Katita, anya ti kayat mo ang mapasamak? Kaya't kung ay tuloy ta tinaputid a relasyon ta. Para matlang kanilisa nga anak ta. Kan para kanitay sing anak ko. Ikan na kumay ti gundaway amang sulnit iti nagkuranga kada kayo. Nagpagpakasyak apakawanin na kuman. Sige. Pakawanan ka, Harold. Para kadagiti ubing. No ni Apo Diyos tupay kat mamakawan. Siyak tulakit din at taulaang tisaan. Jack ilibak nga aging gaita. Saan pa'y anapunas ti panagayat ko kan ka? Oh, agyaman ak iskay. Nasaya ato na iti mamakawan kadagiti nakabasol kada tayo. Nang runa no may pakita no may panagnak dayta babaan ti aramin. Alagagiyam ditan tinagpatinggaan dayta pakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Insurat ni Angelo. Isagsagot ka na kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, Diyos tagina, iti tunggal maysa.